lawa fiona o le tulaga foi lea i le o le aua silafia uma le tulaga ua faavavave le tatou tupi ua uti a le taimi o le ala le tulaga i ai o le laasasoo mai a o le vave ai tono report o le sa'o lea Io, sa kong wale. Wale foi faukuainga fongo whapai. Kaukuanga ia mawe mai di po. E leo ko temingi e leo koe kāwhiu whia le pupi. Kaum whai lama le makanga adua. Nga malka kong malo e wha maku le pupi. Inga ia babe, ma ia wha ngā inga. I mea pio nga i pupi. Wanga mala fua o whakaki. E leo koe, wale mga ai whaalu. e fiala i la fai o itumalo ia ua tatau ona saini le miliona lona tolu ia le ua fiku i kumalo onga ua ke le wabe mea li poki a pefu nga faukuainga ia mai ai ilo le lei po walanga kau nga whaamako murmude la fo a lo ia i fo itumalo le le mai ale lua le miliona lona lua ioi sa o le o le la o ka mwhai ai whaaru wha uma le vaenga lea longa lua a le ae ua wai mai ali poki o le me kaua i o mai li poki kongo le ofisi a wha mpuar le tulaga foi lele o le vave o le tufatasinga o tou komiti ua lea ua iloa uma le suiga lea ua iai nei o le tatou atunuu ma le malo ia i galuega foʻi ua sui mai lau afioga ia ae pei o lea sa talitali mai ia fona faavae le tuufaatasiga o le taʻu atuafono o le tou steering committee o le a le tulaga o le foʻu matou vaai atu i tala faapea e iai nisi o sui o komiti ia o le a faapena ona aveesea mai le komiti tuai se saunoa lau afioga le tulaga lea tafika ia a moloko sepia i taimi nei pe o sui ai le steering committee mo ke le mapea walanga sa kuku ngai fo na kai mi ngole ke ro fo ia sa nganga finga ngalo e fela fo e ave ma me ngo ki ai le fa ma ku te ke mingi e nga wo ko si le lo fa ngo fi ko e mabbe le se me ko e ko lo kai fa so Oke, o teman tu ala ufiong administra sa singi ala ufiong i suima i komiti i sitasi ko yo aso ile mai ai kono kani ia le foi nessa mo ai fatu mawina pe i komiti sa ia mo paula vale suinga e olo o iai ona on to finga tai tai fono e tau avena ina ufiong ona le ama di pes a fio mai tono tangan ia le o mai tau to le wa i komiti o le wa i suinga e se ana fatu ai na fatingo ia suinga na ufiong o me fo insa kuku kai mi ngai le ama kamai ngo lo u fale mai e sa fe kuku nga ia o isi e o mai fongo o isi e piwa e baku pasa longo le aso le mar kai mi ele ai molo vinga wole a koa le fongo a ola kai mi fo ia koe mai o mai fo le ko ese manga le ala konga nga o manga koai paku mawa komikira abe ese loa ia sui sa ia ya ba ela ko si sin mai foi ngofi apa ngofi ya peol menga la ngai kele ngale a wai pongo ya mai foi kari mai ese foi la kofi ngalo e ko loka ile fa so ia la tau ia sa ia to le sa de ma minister patoang minister o mai tai ia mal minister o so tai lela lo no wi ngai le awai mai fona tangal ma fu anga le wa na yo na avis ya o kele anga Oli sila manolo mawala fiong. Ufa matu uli tu pe ale fio ale tu malo le pa le sa au mai ia le fai uma ale lo ia sili fa matu ubai sa to. Fa maku o ku malo uma le sa ngo kia. Wal fa maku uma e pe ala le milionga longa dua le. Ya yo kele ngai ku malu ko masinga le ise alaungi le ise pei o le ofisa kasinga vanga sa kilo ya langal ve fo ma ku malu wai kele fa nga solonga ele wo kar kai mi ale kai umar ku pe
o nga mafuanga o nga ngao i wa ko ali ai le fa moi le kaimia ia la ngi o a maka ia fongo fa vai o laile i o ke mai la ku milionga longa dua le aku fa maku ai mga amia le ama yo ri poki mali siki me sa fa nga alela o fa sa mali di poki o le ko fa ela le we le ke lo wa fiku ku mano walu ya milionga longko Le fiona ai ala ia vi poki o kita. Vi poki o kita. Financial reports. Lo fa pe me la fiona lo fa ma tu o tu pe ai se a mai muli ia li poki me la. ya Ele ia se po la nga le una tanga winga po o dai le e na foto no bu kala me te o fai o va ve avec toi tu pe le ta fiona. ele ma fai o nga se le yo o mai e o kika e sila ia ele pule o le office siling a o mai ali poki le o kala fianga e ma fai o nga kala ngoinga e ka hau fil kupe a si fa ma ku mai me ye mga o mia le ele makanga be ele ma fai nga de se kupe le pa o ile o kika ma sila e office A le winga lo sa nonga o i tu malo fo i le wa au mai ala to plan le sa tau fia ma poloka la wa alu le la to sen. Pongwa. O mai a foi launa mai ia audit report, financial report. Ioi. Mo mure na fiona po o alu tuani ia sia singa li tanga le po vaenga le na fatoni na po kala me sia na e o tu malo le fa alu e plana tu peni. O le sunga ia ngasa. Male makanga dona. Ele o malo ro ale kau muli o asisinga. E koe sila le ie. Po o maongi i fa nga ingo. Ma muli ka iala le. Iala fua uma e fakao. Ele o malo ro ai la asisinga. La wa fionga le mista. O le au fia i fo ilam fasal anga lima. I wa fo le sa to ali fo le lato koloketi. Wa okay ya fasalang lisin mo po ngoki mahal me o mai ku ile okika ku mai lumal tulenga musala pule It's a fia soya committee, the steering committee. ya dua minska yo CEO ole maaf male kanga duen o male makanga O le la wa tai fono ela wa fionga. ole O ai la to minsta ia la wa sui ato pe fa wa o le to ia va nga le a sai mo. si banga le fionga minska ku ma uni pawan Okay, o suinga na le wa ia le steering committee. lela Na le to o minister. lela male makanga duen Tanga luenga. Ola na wila to Lua minister, CEO ang tanga luenga tinam tama itaina. male mop Man CEO le mo to fa. O suing ko. Ola na mai na. Ita ifia na ia se le nila na mai ona le mai tawa to February le. To sfulu masina. Tau sanga le la sau. Lua fe luon ai te tawa no o tu ia iwa mai a una fa matu ma ale fa tu a o isi tu malo ile miliona lona tolu e ta ifia ia se ia le vai no se le ni ina ia matino o atu tau sanga fo le fa ia pa no tele o fa matu ma ia le se le ni o le miliona tala i tau sanga ia lima fa mo le ele olo ile pulenga le vai ngo kupe van pasona awai ele usa isi kai mi peo ele o kawit pa ngangot kupe le kai male kai la ye me ngo ki ai wala la ngal mga umio ni puki nga ia fa mal malam le bang pe ma ko nga Ya, depois eu preciso. Tá aí lá o fio.